Ben yaklaşık 8 yıl önce ailemle Türkiye'ye geldim. 21 yaşındayım ve babamın yaşadığı İran hükümetiyle sorunlar yüzünden babam sol ve muhalif bir partiye üye. Yani biliyorsunuz tek parti yönetiliyor halkı ve başka partileri tahammül edemiyor. Bu yüzden babam devletle yaşadığı sorunlar yüzünden ben de onunla birlikte ailemle Türkiye'ye kaçmak zorunda kaldık. 11-12 ay önce Emisa'yla tren garda tanışmıştım. Kayseri'deki tren garda. Ben arkadaşımı görmeye gitmiştim. Onun bazı eşyaları gelecekti İran'da. Emisa'yla orada tanıştım. 29 سالمه و اینکه توی ایران به خاطر مشکلات زیادی که داشتم اول که خانواده‌ام اصلا درکم نمی‌کردن، بعدم اینکه جامعه من نمی‌پذیرفتش، عملم نمیتونستم بکنم چون نه از سمت خانواده ساپورت می‌شدن نه دولت حمایت می‌کردش. با اینکه قانونی گذاشته که میتونن بچه اینجوری عمل کنن ولی این فرهنگ رو مردم نداده. ترجمه بهش بگو که گناه من تو ایران فقط اینه که هموسکسوال به دنیا اومدم و هموسکسوال هستم. من در وهله اول با خانواده‌ام مشکل داشتم، مشکل بعدی من با اجتماع، مشکل سوم من با حکومت ایران و قوانین مجازات ایران هستش. گی پارتی هایی که ما داشتیم و CD که فیلم برداریایی که شده بودش و تحت تعقیب بودیم و آخرین دستگیری که من داشتم تو بهار سال قبل، روی این حساب من فقط چاره رو بعد از اینکه حتی 48 ساعت و من چاره رو چون خانواده‌ام منو طرد کردن و برادر بزرگترم وقتی که کاملا علنی فهمید که من مشکلم هموسکسوال بودن من هستش، چاره رو فقط تو این دیدم که از خونه بیام بیرون. از خونه اومدم بیرون، با دوست پسرم خونه دوست پسرم رفتم و 2-3 روز پیش اون بودم تا اینکه به من پیشنهاد دادش که سعی کن بری، از ایران بری و با هماهنگی من از ایران اومدم ترکیه. تا اینکه میری و حالا یا با ماشین خودت یا با حالا روزی که ماشین نداری و با سوار تاکسی میخوای بشی، کس از کسبه محل گرفته، راننده تاکسی گرفته، اداره‌ای که میخوای بری کار داری، میخوای کارتو انجام بدی و بیای بیرون، یه بانک میخوای بری و بیای بیرون، این مشکلات رو با خودت داری. یعنی در گوشی حرف زدناشون، نشون دادناشون، میگن و میخندن با صدای بلند، فحش و بد و بیراه و همه اینا رو من تجربه کردم. هم جنسگرا به دنیا اومدن من هستش مشکل من، از کوچیک و بزرگ گرفتیم مشکل رو داریم و زندگیش کاریمون شغل به هیچ عنوان نمیدن بهمون، هیچ شغلی نمیتونیم داشته باشیم. من خودم یعنی چند سال اگه پدر مادرم نبودن، یعنی اونا ساپورت مالی منو نمیکردن، شاید از گشنگی من مرده بودم. چون درس خوندیم، برگ درسمون تموم شد با اینکه بتونیم کار پیدا بکنیم، هیچ کاری نتونستم پیدا بکنم. رو به مرحله مبارزه نرسید بالا. ما فقط گاهی وقتا جمع میشدیم تو کافی شاپ و خواستیم با هم بشینیم و نورمال بشینیم، یا کافینت یا کافینت شاپ، ولی فرق نمیکنه، کافی شاپ کافینت میرفتیم و میشستیم. مانع از این میشدن که ما یک ارتباط ساده با هم داشته. نگاه جامعه و برخورد جامعه بعد از اون CD نبوده، از موقع بالغ شدن من و حتی میتونم بگم از موقعی که به دنیا اومدم من این مشکل رو داشتم با اجتماع. اصلا شرط آزادی ما موقتا، شرط آزادی ما تو 48 ساعتی که ما رو نگه داشتن تو کلانتری، تو منکرات، دلیلش این بود که تنها شرطش این بودش که اولا به خانواده هاتون باید خبر بدین بیان اینجا تا شما آزاد بشین تا اقدامات بعدی رو انجام. اینجا شاید یه مقدار از لازم مردم مثلا شاید هم شایدتر باشه، تماس باشون داره، هرچند که من زیاد بیرون نمیدونم ولی اونم تعداد محدودایی که اینجا خونه بیرun اومدم mardımız farklı. Benim burada fazla dışarı çıkma şansım olmadı ama şöyle diyor, yani ben burada gördüğüm hakaretler ve toplumun bana bakış açısı İran'dan toplumun, yani devletin, toplumun bana bakış açısı çok daha ağır diyor.
من ترکیه رو انتخاب نکردم که بیام به خاطر طرز زندگی که فکر میکردم. من مجبور شدم بیام Türkiye چون راه دیگه واسه فرار نداشتم. Ben Türkiye'de kendim seçmedim buraya geldiğimi. Tek bir kaçış yolum Türkiye'ydi. Bu yüzden buraya geldim. ولی اون زمان که توی ایران بودم چون حدود 10-12 سال پیش ترکیه اومده بودم رفته بودم ولی خب مدت کوتاه اینجا بودم. ولی زمانی که ایران بودم فکر می‌کردم ترکیه خیلی فرق بکنه با ایران، یعنی فرهنگ مردمش خیلی بالا. اون موقع خب سنم پایین‌تر بود، یه 10 روز بیشتر نبودم ترکیه. برای گردش اومده بودم، نمی‌تونستم تصمیم Ben 10-12 yıl önce zaten Türkiye'ye bir kere gelmiştim. O zaman çocuktum ve yani sadece eğlenmek için gelmiştim Türkiye'ye. Ama kesinlikle yani benim İran'dan Türkiye'ye düşündüğüm gibi değilmiş Türkiye. خیلی اونجوری که اصلا فکر می‌کردم تو ماهواره و این ور می‌دیدم اصلا اونجوری نبود. Televizyondan, uydudan seyrettiğim kanallardan Türkiye çok daha farklı diyor. میخوای یه ذره دیگه توضیح بده؟ فکر می‌کردم خیلی اروپایی بود. همون فرق می‌کنه چیزی که تو تلویزیونشون نشون میدن خیلی اروپایی‌تره ولی فرهنگ مردمشون sanki Türkiye'de Avrupa modeli gibi bir ülkemiş gibi izliyoruz ama burada yaşarken hiç de öyle bir şey olmadığını. اینجا با اینکه اومدن بیرون مردمشون خیلی مذهبی تر از ایرانن. مردم ایران خیلی مذهبی نیستن ولی برای ماها فرهنگشون پایینه، یعنی برای پذیرفتن ماها. ولی اینجا هم خیلی مذهبی ترن و هم فرهنگشون باز پذیرفتن ما پایینه. اینجا دردسرام خب بازم زیاده. برای همین اینجا هم که اومدن دیگه اصلا diyor iki ülkede Müslüman ve dinci bir ülke yani toplum olduğu için ikisi de zaten bizi kaldıramıyor, kabul etmiyor. İkisinde de sorun yaşıyoruz ama buradaki halk biraz daha dinci ve yani toplumun bakış açısı çok daha ağır transseksüeller için diyor. اینجا هم تهدید شدم هم اذیت شدم. Ya ben burada da tehdit edildim. Burada da bana kar topu attılar yani sokakta yürüdüğümde. Burada da hakaretlere maruz kaldım. Burada da tehdit edildim. Yani İran'dan pek bir farkı yok. بگو برای اینکه از لحاظ اسلام حالا شیعه این فتوایی که امام خمینی داده diyor İslam'a göre yani Khomeini'nin İslam'ını Şii İslam فتوایی که داده بر اینه که روح بر جسم تقدم داره. Khomeini böyle bir fetva vermiş. Ruh bedenden daha yücedir. جسمو میشه با روح تطبیق داد ولی روحو نمیشه با جسم تطبیق داد. مثلا دوست کنم روحو آره cismi ruhla yani bir yapabilirsiniz ama ruhu bırakamazsınız. Yani siz kendinizi cismen değiştirebilirsiniz ama ruhunuzu hiçbir zaman değiştiremezsiniz. Böyle bir fetva vermiş Khomeini. بعد از فتوایی که داد مجبور شد دولت که دیگه بپذیره که اینجور اشخاص عمل بکنن تو ایران. Khomeini de böyle bir fetva verdiği için çünkü orada şöyle bir şart var. Değiştirmen lazım kendini. Yani sen kadınım diyorsan, ruh kadını taşırım diyorsan mutlaka operasyon geçirmen lazım. Yani bütün fiziğini bir kadın gibi getirmen lazım. Khomeini de böyle bir fetva verince devlet de bunu kabul etmek zorunda kaldı. یه بودجه گذاشتن سالانه واسه بهزیستی که به این جور اشخاص تعلق Bir bütçe belirlediler Sağlık Bakanlığı'na yani belirli bir miktarda transseksüellere operasyon geçirmek için yardım etmedilerine. ولی این بودجه اگه کسی بخواد یه عمل درست انجام بده تو ایران که از عملش راضی باشه و بتونه باش زندگی کنه با اون عملی که yani İran'da normal bir operasyonun yani o operasyonu geçirdikten sonra yani normal şartlarda yaşayabilmen için این هزینه‌ای که واسه اون شخص تعلق میگیره تقریبا 10-15% پول اون عمله. Yani İran'ın belirlediği bütçe sadece %10 ya da en çok 15'ine karşılıyor.